Hai menaja Zeme News man sage klum delay. Assam Haflong Dimasau District Honorable Shri Debolal Gorlasa. Kikidu bam cuita diza Dimasau District anda maluga tingri bigira meira mena garim puiten siani bramaza pi roza la muile iza kachele. Zai Mahur gina Laisong tepe main road mai luke tingri bigina main siani be chuna sute bam zet leute bam zepi rahangdu Dimasau District Honorable Shri Debolal Gorlasa nan kyawangai dele jakachele. Zai chige Laisong constituency gu Honorable Shri Podaming riame banai Hangrom area constituency gu MSC Nawadai mena pachuze welcome to the hadawgai dele jakachele. Zai Mahur gina Laisong tepe main road na kozo klo hang changmaka garim puiza sian di sangdi bzigine surab tagrame pnine kigai dele jasale. Longkairam ten to hang ja no kozo hang changmage meina garim puira meten sian di ga sangdi bzigine Aiza garim pui katele bze peting te inti legule jasale. Zai aizaran magza no kozo banai Mahur kaka garim pui ja sian di ga sangdi bzigine garim pui ting ti te bam pui na te dawlakti ja garim pui kachibe pe tere igine suka kadai dele ja kachele. Zai chige garim pui sumbo zen ro ngon ta gai ra hang no ko jok lom pe ne pni je ngo je puin ta gai dele Siap kamu rawai ni pulu come and down look down now look back one see want to do like that how will do I'm not very angry. Zai chige Haflong Dimasau District Honorable Shri Debolal Gorlasa ne madam rable ne dam kam galu zai garim pui siabra me pi kam galu zai garim pui sura patak me te kam galu ze pa za Haflong biar le dai di dele ja kachele. Haflong Dimasau District Honorable Shri Debolal Gorlasa ze Haflong Dimasau District meina ten sia kam ni bizigne piki sau zai panau panara me ze sau ze area pa bam sang ne ga inkyata ze pi ze la muile ja kachele. Ai gena chuna hi gu Zeme News man sa loi gai dele pigani me zanking gai nim le nize to dele.